Binia dapa birtalong pen nili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arju ponik tha. West Karbianglong District Congress Committee में फुकिमी Agostining हिया फान केदाम तंग जाखोंग नि फाइ क्रेनर केप दोंकामुकाम रोंगखांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी असाई हेमालंग कांगथुम कारनी लपेन कारचो पोनामे मेसेन पेन कापे मानपोन AICC पेन WKADCC अफारमान में फुकिमी Agostining हिया फान कांगथुम कारनी लपेन कारचो पोनामे आलोंग अबारिम EM सिंह तेरोन पेन कचारी पोनामे पियालोंग अबारिम CM जयराम इंगलेंग Karbianglong Congress amepu abarim EM rotoning tipen kedanglok penang an Congress asongja po songja pietum chetong dunsi akimi mepu Agostining hiaphan RD do jot pen kangthum karni lapen karchu padokonle Chethandam lote det pialong pen opposition party ang bong pen kang tang nai polote Congress Racharia song henlo bangso song non puthot Racharia song ajakong kachepalong thujia phan me pialong pen penang an alam chethan chimum ponsi jasimet West Karbianglong arlo pregjam a constituency pen bang pharoke thomso se BJP asong pen COC Congress asong along kachepa ogdun atuma phantami Congress apoho karbak pon dengpon WKADCC में फू किमी Agostin इंही पेन नॉन बांगसो आंगहोय इंनी डेट पेन कोपी को सोंसी क्लेम्पोन जिमा फिरांकिया फान नांगपाचिनी दुन आलाम थे आरजू पोंसेना क्लेम्पोन लो फॉरेस्ट बाजार पेनली फान वेलकम लो बाइक रैली नियरली 300 प्लस बाइक विथ ऑटो एसोसिएशन तुमता नगराब दुन लो लापेन APCC जनरल सेक्रेटरी तुमता वांग लो लासिकादो गावे पिनी West Karbianglong aradatum made West Karbianglong Congress aradatum kamatha bangke ke wangji election la bangke Congress si haipo pusi pini la so mai pensi nangli tuma thengno la so we pensi paklang danglo je ke wangji apor ke Congress government 26 ke wangpo pusi pini la so mai pensi pangdak konde Lapen non kachari bom asorkar mate KAC along non kachari bom BJP atum kopi ko son asaisi ke klema Agostin inghi pen kaningji alam the lapuhenlo mane BJP a meeting lo pore kaita ke ther ke habdu itum ke democratic long sido individually neli aning hang koma party phansi neli support ji sita me non latum bang ke lason gali BJP fan support lo plote lansi government scheme nong ji pusi alang litung pangdak pon la sineli pui bangke government scheme ke pi plote BJP dowek nang ji pukali la ke BJP pupe Congress pupe PSLC pupe ke duk ke la rat plote la ke government facilities ke long wek nang ji la si non ke claim a BJP government ke ther ke hap lokmen si ke claim la si ha british ahut ko son si litung pan ke ther ke hap la son si non la soa a BJP a sarkar ta ke ther ke hapen loksi ili tumar rada phan pamanghu bomlo ako kewangji por ili tumar rat tanon ke manghu helo kewangji por Congress phan si cherap bon ali tumta non kewangji por teklong pon News report KATV News Samilang so police station ke parlo dhentang ti arong amekar karlitang poboning ti pen sangpi kadom terang piatuma sopi karlitang namratang tipi kititang abangar poma bangke Nagaon district along kititang abangar pumsi longponlo
Bontai si kemang humeme alama bangke kititang abangar pum anta kachelong ledera jok kisung ki pho ahem tu na tumpen ningduk chepaklang. Bangso puthak ahok pedalam kachini jia phanpura KSY silapen Women Justice Forum atum karlitang namrata intipia hem kahumrida mahut kaning jepona bangke madule namrata intipia phan apran armut satami prabjin pen nep ingnang beknang ji lapen sodak akang sai pinang ji pusi kehang padopon. Saman inghong pun lulu tanang deng de lo kopi sisu so punang deng de det ma bu yalo he yalo ne le ne bu yalo aman ga jer pi dum han se par lo oi na tum nam ta pen ji di long ma ni tum na punang deng de ti ko tum long ni de ni ko lam long ko te ta alang ko des ki tun pan address ke endam ko lo na hai pen pen dam ko lo ke to dam mo dam sitanang pi ya ni mana ji ko tu tu ki lo amana ke o to lang ni ko ko ke na ji ko ju ko lo alang pen pen na ji ko ju ya ki ang ko ta ko na tong ga dam lo ne ko pi tong do lo ne na lo ne phun na masinang deng de ring ke ring o sita me nang deng de lo amasian ke ne tamatha lo alang phan pun ta ring re ma hem pen charger si pon pe det ma lo man te ko pi ma lo ulo hem nang le rok ni ta putot ni ri supia ke mana du lo charger si pon pe den ma punang lu ma nang ke ulong ke Karlitang namrata intipi abangar pum thangnat kelangchari pami mepen kaprekatum ke pondet pen me an ki pidam dera bangke ke chokchi thektiklo lasi bangsolam ki bangke matha parsik paminangji lasi bangsolam ki along ahokpet akangsai kelong jia phana bangke KACCM Dr. Tuliram Rong Hangpen Danglok MP Amar Singh Tiso MLA EM MAC atum nangcherabdun beknangji puta KSYC pen ke hang padopon kapur bang alali tum missing report bang ladak de dongkaching tu police station lo pada den rakhadan lo o sambilang so police station lo alali tum missing report pidam lo missing report ki pidam loge ani siapi nagong pen nagong sardar thana pen alali kon dak usi phan report ang pale lo je hodak inut adet budi long ko amali tum tong sikot pen itum song do an chingrum te chenglok ada family lo itum hodak aju phirlo pin itum pali dun lo hodak li thuro phibang itum ma hutu promotion lo adit budi bang be tude adit budi bang be tude bang holu tum nang than thulo inu da so pinky das bu ro house so hoda ingbo chok pu sipu hoda ingbo chok phi ingbo chok pulo sitami ladak namrata intipi bang ke kang bojo ding holo sami missing letter tumi diki pia jong mani tumbang ledun cera solo sita hodak pinky das bo so bang apa ya po tumbang lake pinky das bu adet budi bu alang tum identified det pen mandi police unta kroy dum det pen alang li tum pan papon det pen si mean papidam det lake bang hutu prong lo bajok ta mang huprong ji lake alang li tum asupi putang te lapen ali hem also putang te arji ke chini ji majokta nasi la bangke ni tum mang hutu prong lo alang li tum tong ke pat thima pusi mang hutu prong lo ma ko son ma pusi mang hutu prong lo lasi la bang so alama putha bangke ili tum karbia long arat pusami chini nang ji je non la son a safety ja ve lapen a justice kilong li putia batai tum karbi tum da non son ki thinang lake kai ki mata ni tum che thalmer lam lo lapen ning duk pik la son dak thak itum son pini normata intipi tame alang li chewonang jui lo thang approve ave alang li dead body na tum long li set lo tasi karbiang long rat phani sike pachini kang tumba la lo ro halong inudo so pinky das dua so dead body puti holo tumbang identified dead lo thana pen hola pinky das tuma family ba amal me an pidel lo me an pidel api atumi ladak inti hema sorwa hota humri dam pen arnan pang theglo lek pang theglo lapen kaprek hin jebang theglo bang da somar pot cicini delo amasi atim pen amasi pudelo kosong si nitum inspektor han pulo kosong si nang nitum la so dead body bang ipidung det lo punitum da mahu prama kisi kuison arjulo ama hola bang nang reply dum ko pilo nang reply bang la pusiku ho nitum hodak pen mang chini delo lapen nang tumbang missing report pidel mang chini delo sita
itu mang reply dun tulo PC budi identified yang kole nang tum ko son sikit dun dead lo la bang big question mark tak mayor chini e dead budi nai tum jelong le set pati tum hume me alam lo asi tim kar biang long mate council kachari tum dok CM Dr. Tuliram ro hang pada dak besi ki pachini lo je la bang so akis bang sensitive pigan tasi nang tum jakong ke do bidi ki do tum asam sorkar bhanali tuma presar ki pibang akhirin tangrak ri putela bang so kes bang akal prit non anda ipati vega tum phan ala don ne thek dei ji ta se lang tum hodak pensi si be mangi confirm na khanu loje la ke mardar ke rep lo ne kupilo ne tami mardar bonto lo tum da exactly nang thana ide lo tami la ke rep ta do thai la tum confirm ala ta si isi pachini ala mangke nono bangke ni tum song hin be mangke lan cholo a family pe nang hin ne pati thano ne News report KATV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo, do mithak me kardom.